Hey, Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. It's Anas. So hari ni kita special sikit, dapat bawa CB1000 SP guys. Yang model ni baru keluar tahun ni, kat Mainz hari tu 20 bulan Jun ke Julai hari tu, bulan 5 bulan 6 Mainz Auto Show hari tu. CB1000 SP guys. Ura-ura motor ni memang tak silap dia ambil enjin daripada Fireblade. Dia memang 1000cc dia punya displacement. Selalu dapat bawa 1000cc ni. So kali ni special sikit. Oh, tayar depan dia 120, tayar belakang 180. So cakap-cakap macam tu je lah sikit. Dan motor ni ada assist slipper clutch. Bagus sebenarnya, motor-motor sekarang ni ada assist slipper clutch. Function assist slipper clutch ni adalah bila korang tukar gear kan, tak nak bagi tayar slip, ini adalah salah satu dia, assist slipper clutch. Dia ada 5 jenis mode, macam motor lain, Honda motor lain, model lain, Honda model lain. Yang pertama standard, yang kedua sport, yang ketiga rain, dan dua lagi user mode lah. Korang boleh adjust lah. Korang boleh juga off traction control, apa semua tu korang boleh adjust. Dia boleh connect dengan Honda Sync sama lagi. Sync light ada. Kita ada cruise control lah. Diesel light macam biasa ada. Yang paling aku minat model ni adalah dua je. Brake depan dia Brembo guys. 4 piston, double caliper, double disc lah. Belakang pakai all-in TTS guys. So korang boleh adjust tu, memang best lah. Lagi-lagi time corner, boleh adjust rebound apa semua. Tapi yang paling aku terkejut adalah untuk 1000cc motor ni berharga 1000 pula. Memang quite impressive lah. Mata depan dia nampak macam Sugami, ada macam Street Fighter, campur lah DNA dia. Macam biasa fork dia Showa lah. Honda tak lari daripada benda tu. Yang pakai fork Showa. Ada pitch shifter macam biasa, up and down, sebab dia throttle by wire. Dia punya brake pun smart, boleh adjustable. Tu kan yang standard tau, lain pun up pada standard lah. Tapi clutch je, korang kena adjust macam biasa. Korang tak boleh adjust by pusing-pusing, tak boleh adjustable lah. Just brake je dia boleh adjustable. Riding position tak terlalu sporty, ngam je. Dan nimble lah, korang boleh menyelir apa semua senang lah. Body tank dia je nampak macam lebar. Ekor ke belakang dia macam kecil. So first impression korang kata kecilnya motor 1000cc. Inilah. Tapi sebenarnya besar juga. Brake belakang dia pakai Nissin lah, dia tak pakai Brembo. Dia ada cruise control lah. Kalau ada cruise control sedap. Sebab motor ni nak kata agresif tak, dia lebih pada santai juga, tak terlalu agresif. Dan tak ada agresif, memang santai je. So yang aku pakai sekarang ni mode sport lah. Sebab aku pakai standard, tak rasa dia punya 1000 power 1000 dia. Kita banyak guys. Dan so far minyak aku suka lah. Untuk 1000cc minyak jimat lah. Oh jam guys. Oh jam. Asyik baik naik motor. Cik
pintu masuk. Dan turn left. Oh, dah sampai guys, Durian Bikers Puchong. Tu mana korang yang nak cari helmet NHK, Scorpion, cari Paan ataupun Zipmaster guys. Sini lah, saya ada. So itu saja video kali ni guys. Nantikan next video. Bye. Assalamualaikum. Mana Durian Bikers. Ini dia guys, Durian Bikers guys.